Ngiyanibingelela bazalwane egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu, inkosi yethu, inkosi yomusa. Lo nibingelela bazalwane uNosipho uThandeka wakwaSibiya, umntwana kaNkulunkulu usindisiwe okholwa egameni likaJesu. Kumusa kaNkulunkulu saphinde saba khona ndawonye bazalwane, siyahlangana khona la ka-Theocracy Networking Embassy. Kuyintokozo ukuthi sibe ndawonye once again egameni likaJesu. Sithi welcome kubazalwane abasanda kusubscribe, new subscribers, nabakade babakhona sithi welcome back, family of God. Welcome kosanda kuba khona. Kuyintokozo ukuba nawe kwi-Theocracy Networking Embassy. Siwumndeni nje wasezulwini. Akukho kusihlanganisile nje, sihlanganiswe izwi likaNkulunkulu, indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Kulungele ukubuya kwenkosi, kuyihlambulula, ukungcweliswa, ukulungisiswa uKristu usilungiselela ikhaya. Siyabonga bazalwane egameni likaJesu, siyabonga kakhulu. Ngiyacela sihlanganyeleke namhlanje ezwini, sizokhuluma ngendaba njengoba kubhaliwe kwisihloko. Sizokhuluma ngendaba yokuthi bazalwane, thina sizisebenzi, thina singabantwana bakaNkulunkulu, sizelwe kabusha, sahlanzwa ngegazi likaJesu, sasesiphuma kokwezwe, sadela kokwezwe, sadela konke okwezwe. Thina sizisebenzi kanye noKristu. Sizokhuluma nje leyo ndaba namhlanje, kodwa ngicela siqale sifundela kuJohane chapter number 9. Sizofunda khona uverse number 4 egameni likaJesu, la kufundeka khona kanje bazalwane. Ngimelwe ukusebenza imisebenzi yongithumeleyo kusesemini, buyeza ubusuku lapho kungesebenzi muntu. Ngicela ukufunda nangaleli Bible futhi kufundeka kanje: we must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Okay, uthi Jesu, we must work the works of him who sent me. We, thina, mina, nawe, noJesu, nabantwana bakaNkulunkulu abanye nesebenza umbuso kaNkulunkulu. We must work. Sinomsebenzi kumele siwenzile emhlabeni. We must work the work of him who sent us. uNkulunkulu usithumile. Okay-ke, into esithola kuleli verse ukuthi uJesu njengoba esemhlabeni wayezazi ukuthi uzele ukuzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu kuseseyimini, because ubusuku buyeza lapho khona engekho ongasebenza mase kusebusuku. So-ke uJesu uze emhlabeni knowing fully, understanding ukuthi uzokwenzani. Akazele emhlabeni uzokwenza izinto ezenziwa emhlabeni, akazele emhlabeni ukuzokwenza imisebenzi yasemhlabeni, kodwa uzele ukuzosebenza umsebenzi waloyo umthumileyo. Ngiyacela sifunde futhi uJohane chapter number 10, sifunde khona uverse number 10, la ukufundeka khona kanje bazalwane. Iselakalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichime. uJesu bazalwane, ukuza kwakhe la emhlabeni uzele ukuthi thina sibe nokuphila, sibe nakho ukuchichima. So-ke uJesu uthi simele ukwenza umsebenzi walowo ngithumile kuseseyimini. So uJesu esemhlabeni umsebenzi ayezowenza, sithola i-vision noma i-mission statement kaJesu la ukuthi uzele ukuthi sibe nokuphila, sibe nakho ukuchichima. So sithola ukuthi isizathu sokuza kwakhe isiphi, ukwenza kwakhe, umsebenzi wakhe ayiwenza la, wayenzani uJesu. Into engekho konke ayikwenza ukuthi nje abantu babe nokuphila, ukuthi nje thina sibe nokuphila, sibe nakho ukuchichima. Izwi likaNkulunkulu la lisivezela abantu ababili abasemsebenzini, lisivezela ama-vision abantu ababili. Eyokuqala kaSathane, uthi isela, ubani isela? uSathane uqobo lwakhe. Uthi ikalizi kungengokubulala, umntshontsha, ukubhubhisa. So-ke ziwu-3 izinto uSathane azenzayo emhlabeni. uNkulunkulu usemsebenzini, uSathane usemsebenzini. Uma uSathane esebenza akasebenzi yedwa, just as noNkulunkulu mayesebenza akasebenzi yedwa. uNkulunkulu mayesebenza, he works, usebenza ney'ngelo zakhe, usebenza noKristu Jesu indodana yakhe, usebenza nomoya oyingcwele wakhe, usebenza ney'ngelo zakhe, bese sebenza ney'nceki zakhe okungabantwana bakaNkulunkulu. So uNkulunkulu usemsebenzini, and mayesemsebenzini akasebenzi yedwa. Kanjalo noSathane usemsebenzini, and mayesebenza uSathane akasebenzi yedwa. Kodwa ake sifunde lama verses onke, and then-ke bese siyaqhubeka nengxoxo yethu-ke bazalwane egameni likaJesu. Excuse me, ngicela sifunde kwabaseKorinte 2
uchapter number 6 sizofunda khona uverse number 1. Korinto wesibili uchapter 6 uverse 1. La kufundeka khona kanje bazalwane. Uthi kepha thina esisebenza kanye naye siyanincenga ukuba ningawamkeleli izi umusa kaNkulunkulu. Sithola la umpostoli uPaul inceka kaNkulunkulu uthi kepha thina esisebenza kanye naye. Ngifisa nje sikhosi underline leyo nto ethi esisebenza kanye naye. Uthi working together with him. So thina masingabantwana bakaNkulunkulu, we are working together with God. Okay, asifunde futhi khona la 2 Corinthians siye ku chapter 4 sifunde verse number 5. Uthi ngokuba asizishumayeleli thina. Uthi ngokuba asizishumayeli thina. Yes. Kodwa sishumayela uKristu Jesu eyinkosi nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Asizishumayeli thina kodwa uKristu Jesu eyinkosi nokuthi siyizikhonzi zenu thina. Okay, bese futhi siya ku 1 Corinthians chapter 3 sizofunda khona uverse number 9. Iverse lokugcina ke leli bazalwane bese sihlala engxoxweni yethu ingabinde kakhulu le voice le video ngokusizwa inkosi egameni lika Jesu. Uthi ke 1 Corinthians chapter 3 uverse 9. Ngokuba thina sizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimi kaNkulunkulu, nisakhiwo sikaNkulunkulu. Okay, into esifuna nje leyo ukuthi siyisebenzi kanye noNkulunkulu. Ngokuba thina sizisebenzi kanye noNkulunkulu. Uma ngabe bazalwana uNkulunkulu njengoba sesishilo esemsebenzini akasebenzi yedwa. uNkulunkulu uma esemsebenzini usebenza kanye nabantwana bakhe. Uthi uJesu la esiqale khona ku noleli verse esifundo wesibili uJohn 10:10. Uthi uJesu uze ukuthi sibe nokuphila sibe nakho ukuchichima. Ngale ku chapter 9 uverse 4 uthe simelwe ukwenza umsebenzi walowo ngithumileyo. So uJesu wayi-understanda kahle ukuthi esemhlabeni uzele ukuzokwenzani. Uzele uzosebenza umsebenzi kabani kalowo ngithumile ngoba umthumile uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu sizulwini. Uthi-ke uJesu kuseyimini ngoba kuyeza ubusuku la khona ayengekho ongasebenza. So bazalwane nginento ebeke in my heart ukuthi sigcizelele ethi thina sizisebenzi kanye noNkulunkulu. Sizisebenzi kanye noNkulunkulu. uJesu wathi mayiqala iministry yakhe, eqala umsebenzi wakhe, wabiza abafundi bakhe, wabafica bedoba abanye babo, Andrew, oPeter, oJohane, oJakobe, wabafica bengabadobi, oMatewu, wabafica bengabathelisi, beqoqa intela. Simusa uJesu ethi ngilandeleni, athi ngizonenza abadobi babantu. Athi koMatewu shiyani konke ningilandela. iBhayibheli washiya wonke wamlandela uMatewu. Wathi mayefika nje uJesu wakhuluma lawo mazwi, washiya everything khona lapho, washiya konke itafula lobuthelisi, yonke imali washiya lapho. Abafundi bashiya amanethi, bashiya imikhumbi yabo yokudoba noma iy'kebhe, bashiya yonke leyo nto balandela uJesu. Mabelandela uJesu babengama-disciples before basebenze bagxilele i-ofisi lokuba abapostoli, baqale nje kwagqama nje lento ukuthi bangabafundi. And mabengabafundi babefunda ngempela kuJesu ngoba ukuba umfundi akusikho ukuba umfundi ngegama, kodwa umuntu umfundi ngenxa yokuthi uyafunda kuJesu. Uthe-ke uJesu uma esezunyukela ezulwini wathi kubafundi bakhe, kubapostoli, wathi hambani nenze izizwe zonke abafundi bami, wathi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. So-ke abafundi uJesu ukhuluma lamazwi uthi we must work the works of him who sent me. Ukhuluma lawo mazwi basabafundi, abakabi abapostoli, noma basilikho mhlawumbe igama lokuthi bangabapostoli, but bebengakasebenzi kwi-ofisi labo lobupostoli, basalandela nje uJesu, basangabafundi, bayafunda kuJesu, bangabalandeli bakaJesu, basasebenza nje kakhulu kuleyo ngxenye, kulowo mkhakha. Ngoba umuntu uma ephenduka kunalento uNkulunkulu akayishilo ezwini lakhe. Yes, uJesu sengisasesikhothile iZu Matthew 28. Uthe uJesu
abantu benziwa abafundisi. So-ke kunalento uNkulunkulu ayidalile ukuthi umuntu uma ephenduka amukele uJesu, adele konke kwezwe, ashiye kwezwe, bese eba wasembusweni kaNkulunkulu ngokuphelele. Umuntu kusuke sekumele abe umfundi kaJesu. Ukuba umfundi kaJesu kusho ukuthi usefundiswa imiyalo kaNkulunkulu, ufundiswa imiso kaNkulunkulu, ufundiswa izwi kaNkulunkulu, ahlukane nesono, ebesiqalaza impilo yakhe, izwi kaNkulunkulu limhlanze, limhlambulula, confess izono zakhe, umuntu abhajadiswe emanzini amaningi, abhajadiswe kuKristu, abhajadiswe ngoMoya Oyingcwele, aze abhajadiswe nangey'nhlupheko. So amabhapthism onke la umuntu adlula kuwo mangabe sewumntwana kaNkulunkulu. So-ke mangabe senzekile amabhapthism abese eba umfundi kaJesu, abe umlandeli kaJesu, abe umfundi kaJesu. Hhayi lento yokuthi umuntu wamukela uJesu namhlanje kuthiwa hhayi usamukela uJesu usesindisiwe, kusasa lo muntu usebekwe epulpiti akazi nokuthi uzothini kubantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu usafanele asebenze yena. Omunye akakakhululeki even ezonweni, akakazi ukuthi esonweni esinje uNkulunkulu akasimthokozisi, ngiphuma kanjani kuso, akakazi lutho oluningi. But uthola ukuthi sebembeke phambili, bamculisa epulpiti, bamshumayelisa, bamphathisa uhlelo, benza konke ngale ndlela le yokukhonza, le religious system. Vele le ndlela yokukhonza bazalwane le kwenziwa ngayo akusiyo lesezwini le yokuthi kukhonzwa ngesonto kuphela, mhlawumbe noma nangoLwesithathu kugqokwa ama-Crocs namasudi, kuthiwa kuyasontwa-ke, kube no-MC, kubafakazi abantu ababili nomfundisi asishumayeze intshumayelo njalo, uyashumayela last week uyashumayela, this week uyashumayela, next week, next month uyashumayela, next year uyashumayela, kuphela 5 years eshumayela. Lithe iBhayibheli abantu masebephendukile bafundiswe, alisho ngibelo beshunyayezwa nje ukuthi nje bayashunyayezwa, bizofakaza ababili abathathu, ngiyabonga ngitholile umsebenzi, ngibonga ngitholile imoto, bahlale phansi. Akusiyo indlela izwi kaNkulunkulu elisitshiyale ngathi sikhonze ngayo. Lithe iBhayibheli 1 Corinthians lathi kanti kunjani bazalwane, nemani buthana, omunye newubo, omunye nesambulo, omunye nesiprofethi, omunye nelimi, omunye nokuhunyushwa kwelimi. Bazalwane makuhlangene kuyakhonza uNkulunkulu, futhi hhayi ngesonto kuphela, lento ye-religious system, ye-Babylonian system noma ye-Roman system ukuthi kuyasontwa. Asisonti thina bazalwane, siyakhonza, and masikhonza sikhonza uNkulunkulu every day. Izenzo chapter 2 verse 42 no verse 46 lithi iBhayibheli bayabophezela esifundisweni sabapostoli, emkhulekweni, ekuhlephuleni isinkwa, nakuphi futhi okay, isemkhulekweni, isifundiso sabapostoli, sekuhlephuleni isinkwa, sengikhohlwele kwesi-4, but bayibophezela kulezo zinto-ke zo-4. They devoted themselves, bayibophezela. Bese lithi verse 46 imihla ngemihla babehlangana. So-ke babehlangana every day, babengahlangani nje kuphela ngesonto ukuthi bahlangana ngesonto, but they did this every day. Imkhuleko, ukuhlephula isinkwa, isifundiso sabapostoli kanye nokuhlanganyela behlangana. So these things they did them every day, not nje ukuthi kuzolinda iSunday, nosukuthi kuzolinda iSunday, yes lokho esifo ukuhlanganyela bazalwane, nosukuthi kuzolindwa iSunday kuphela kusontweke ngaleyo ndlela leyo kusontwa ngayo. That's not it. Izwi kaNkulunkulu alisifundisanga kanjalo. So-ke lithe iBhayibheli abantu benziwa abafundi. Ukwenziwa umfundi yini? Ukuthi umuntu uma esephendukile waphuma kokwezwe, washiya konke okwezwe, bese enziwa umfundi, afundiswe ukuphila ubungcwele, yini insindiso, avume izono zakhe, usinqoba kanjani isona, afundiswe ukukhuleka, afundiswe ukuzila ukudla, afundiswe ukubuya kaJesu, afundiswe nge-rapture, afundiswe nge-second coming, afundiswe nge-millennium, afundiswe nge-antichrist, afundiswe ngempi esazoba khona esemagedoni, yimpi eseGogi and Magogi, umhlaba omusha nezulu elisha, izinto ezisazokwenzeka lezo. Afundiswe ukuba isisebenzi kaNkulunkulu, afundiswe iy'thelo zikamoya, athole ulwazi lwezwi kaNkulunkulu, agxile nje kuKristu, afundiswe ukufunda iBhayibheli, afundiswe yonke into nje izwi kaNkulunkulu elisifundise ngayo nelisiyale yona. Umuntu abe i-disciple. Mayisebile-ke i-disciple bese eba isebenzi kanye noKristu, ngoba iyahlupha nalento ukuthi umuntu uzosindiswa manje kusasa usiyashumayela, ushumayela akanazo iy'thelo zikamoya, akazi ukuthi inyama kuliwa kanjani inyama. Yingakho kukhona abashumayeli manje uyashumayela ntambama ulala nabantu besifazane, noma umuntu wesifazane uyacula lapha phambili, ebusuku ulala nabantu besilisa, uphuzela utshwala, wenza yonke into. Ukwazi ukuthi nje
uyama epulpit aqhubeke futhi nezinto zakhe zenyama. Kanti nomuntu uma ephenduka uyalahla isono, kuyahlukana nesono, aphile impilo engcwele, ayihlukanisele uNkulunkulu, afundiswe yonke leyo nto umuntu. So-ke uma esefundisiwe waba yi-disciple and then bese bayisebenzisa kaNkulunkulu kuphi? Embusweni kaNkulunkulu. Uthi kuJesu, simele ukusebenza umsebenzi walo ungibizile. UJesu ukhuluma nabafundi basabafundi ngoba umuntu mayemamukela nje uJesu esewumfundi, nawe sesisebenza kanye noKristu. Not ukuthi sonke singamashumayeli, not ukuthi bonke abantu bangabafundisi bezwi likaNkulunkulu, but umuntu nomuntu unesiphiwo uNkulunkulu amnikeze sona akazosidiscover as ekhulu enkosini. But esefundisiwe the fundamental teachings nguKristu, ngoba akusizi ukuthi umuntu ajahe isiphiwo engakabi nethelo likamoya, because isiphiwo asimngenisi umuntu ezulwini, isiphiwo asimsiza umuntu aphile impilo engcwele, but isiphiwo kuwukuthi umuntu uma esemuseni uNkulunkulu asebenze ukuthi kusizakale impilo zabanye. But isiphiwo nje masihamba sodwa kungekho bungcwele, kungekho ithelo likamoya. Yingakho kwenzeka lento athi uJesu lapha encwadini kaMateyu athi, hambani nabenza ubokuba nginazi niyelade nisebenzela khona. Bethe sasiprofetha ngegama lakho, siphulukisa abagulayo ngegama lakho. Athi uJesu nje hambani anginazi. So-ke lento yokusebenza ngephiwo ayimgaranti umuntu ukuthi uzongena ezulwini, but into emgarantayo ukuthi umuntu uzongena ezulwini ukukholwa uJesu, ukubhalwa kwegama lomuntu encwadini, igama lakhe lilotshwe encwadini yokuphila. Then-ke lokho kuyamgaranta umuntu aphile ngey'thelo likamoya, ngoba uthe uJesu niyokubazi ngani? Niyobazi ngey'thelo. So-ke iy'thelo zomuntu izona ey'veza ukuthi ngampela umntwana kaNkulunkulu. Then-ke ukusebenzela uNkulunkulu kube sekulandela muva. Alibonge igama likaJesu. Uthi-ke umpostoli Phawuli-ke la esifunde khona, okay, asiqedele ukuthi abafundi, uJesu ukhuluma nabafundi basabafundi, uthi simelwe, uyaba-include nabo. So umuntu uma i-disciple kwayena use-included emsebenzini kaNkulunkulu, usefunda ngombuso kaNkulunkulu, naye kukhona ingxenye ayidlalayo la embusweni kaNkulunkulu, khona naye inxaxheba akayenzayo, khona irole naye akayidlalayo as ekhulu enkosini, because sonke siyadingana, siwumzimba, siyizitho zikaKristu. Uthi umpostoli Phawuli ku-chapter 6 verse 1, uthi working together with him. Uyazazi ukuthi yena umpostoli uyingceke kaNkulunkulu and he is working with God. So-ke nathi masingabantwana bakaNkulunkulu, we are working with God. Sisebenza kanye naye uNkulunkulu. We are working with God. Sisebenza kanye noNkulunkulu. Uthi lapha ku-chapter 4, sishumayela uKristu, asishumayeli thina, sishumayela uKristu, thina sizinceku ngenxa yakhe. Bese athi ku-chapter 3 verse 9 athi, for we are co-workers in God's service. We are in service, sisemsebenzini. So umntwana kaNkulunkulu mayesephendukile umele understand ukuthi he is in service, you are in service. You are working with God. You are working with Christ. You are a co-worker with Christ. We are co-workers. Siyisebenzi. Thina siyisebenzi emsebenzini kaNkulunkulu kanye noKristu. We are co-workers with God. We are working with God. Sisebenzani noNkulunkulu? What are we working with God? Okay, kunale verse le esifundile bazana engicela sifunde nge-amplified version. uJohn chapter 9 verse 4. Ufundeka kanje. Uthi we must work the works of him who sent me and be busy with his business while it is daylight. Night is coming when no one can work. Ngithanda le ethi we must work the works of him who sent me and be busy with his business. uNkulunkulu unemsebenzi. uNkulunkulu unemsebenzi kaNkulunkulu. We must work the works of him who sent me. uNkulunkulu unemsebenzi akasinikezela nabazalwane, aka-expect ukuthi uma sesiphendukile, sasindiswa, savuma izono zethu, sahlanjululwa, sabhajatiswa, saba ngabafundi, sisebenze those works, cause akasebenzi yedwa, usebenza kanye nathi. So-ke kunaleyo msebenzi ekumele sisebenze kanye noNkulunkulu kanye noKristu. Lithini izwi likaNkulunkulu la? Lithi we ought to work. Lithi we must work. We ought to work the works of him who sent me, kusho uJesu, and be busy with his business, and be busy with his business. Sibe busy. Uthola ukuthi umuntu uthi is busy. The thing is, ubusy ngani umuntu? He's busy with the things of the world. He's busy ngokuthi uvuke ekuseni yenakele iy'ngane zakhe zesikoleni, abe busy ngokuthi aye emsebenzini wakulelizwe,
usebenza ini emsebenzini wakuleli zwe. On Sunday kade fakaza noma kade shumela noma kade share noma kade enzani ethi kaPetru chapter 2 verse 24 ngemvimbo kaKristu Jesu siphilisiwe kade share ngenza isibonelo umzalwane lo noma inceka kaNkulunkulu noma umholi esishumayeza umholi esifundisa. On Monday to Friday usebenza ekliniki uyinesi noma udokotela usebenzani lapho usebenza ukutshela abantu ukuthi wena une-TB, wena unoshukela, wena unengculazi, wena une-cancer, wena une-sugar diabetes, wena unamathambo, uyagula wena unani. Akabatsheli ukuthi ngoJesu ngaphila, ubatshela ukuthi bayagula. Ubabulala usathane isizwe kaNkulunkulu njengoba sifundile. Umsebenzi wakhe is to kill, to destroy and to steal. So-ke utshela abantu ukuthi bayagula. The time emtshela lo muntu ukuthi uyagula, mentally vele umuntu uzoqala ezizwe egula. Noma ngabe mhlambe ubengaguli that much efika noma bezwe nje just ubuhlungu here and there. But after being told ukuthi wena unengculazi, wena unokuthi, wena une, immediately mentally lo muntu useyagula already. Use-destroyed. Usathane umsebenzi wakhe is to destroy impilo zabantu. So-ke mentally vele use-distracted, usene-anxiety ukuthi yibo ngine-sugar diabetes, sekumele ngibe ku-chronic. Kumele ngibe ku-chronic-ke manje. Mayise batshelile lo mzalwane ukuthi bayagula, emva kwalokho bese banikeza idakamizwa. Kade batshela ukuthi bayagula, batshela ukuthi bayagula, emva kwalokho bese banikeza ama-drugs, idakamizwa. Lento kuthiwa i-health system ezweni, health department, that is not health. Akusiyi health leyo bazalwane. That is ukubulawa kwabantu. People are being killed. People are being impilo zabo ziyantshontshwa. There's something baba ahleze ikhuluma ngicabanga siyazi ukuthi like kunenyoka kwisayini yaka healthy. Inyoka ihlangana phi nokuphila komuntu. So abantu abaphiliswa laphana banikezwe idakamizwa so that they can keep coming. The time benikezwa bekuthiwa umuntu ku-chronic disease uyeza namhlanje udla amaphilisi nangenyanga ezayo landa amaphilisi. Ababanika abantu into ezoba lapha babanika into azokwenza ukuthi they must keep coming. Balokumele beza la ey'bhedlela. Why? Because the business is running. They get money. Balokhu bedla amaphilisi because they need money, they get money. Ucabanga ukuthi why kwande kangaka ukusikwa kwabantu this time esikhathini samanje kuma kuthiwa umuntu uyateta uyasikwa? Why abantu dala ogogo babezala iy'ngane ey'nkulu akusiko ukuthi babezala iy'ngane ezacile la kuphela, but babezala iy'ngane nje ey'phila ezi-healthy ezidudla nangemzimba, but babengasikwa kudala abantu babey'tetela. But now wonke nje umuntu yini usikiwe, utete kanjani usikiwe. Why? Because this is business. The time abantu besikwe befakwa iklero, abantu the time kwenziwa kanjalo bathola imali bona, they get more money. So-ke they are in business, bathi health system, but they are in business. So-ke umzalwane umthandeke ukuthi uJesu uyaphilisa nakho konke ntambama mayithandaza, but Monday to Friday ubhizi umsebenzi wakhe ukutshela abantu bayagula bese banika idakamizwa. By that usebenza kanye nesitha, destroying people's lives. Akasebenzi yedwa, usebenza umsebenzi wesitha. So-ke thina masingabantwana bakaNkulunkulu, we ought to work umsebenzi kaNkulunkulu. I'm sorry about that, bazalwane. I'm sorry about the background noise. Abazalwane ekhala abafundi. I'm sorry about that. Okay, asiqhubekeni. So-ke siqhubeke-ke bazalwane. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu maliqhubeka la isifunde khona. Uthi uPawulu, we are co-workers uthi in God's service. So-ke thina masingabantwana kaNkulunkulu siyisebenza umbuso kaNkulunkulu, sikwi-service. Senza umsebenzi kaNkulunkulu. So-ke asikwazi ukuthi sisemsebenzini sisebenza kanye noNkulunkulu. Okay, ake ngenze esinye isibonelo. Umzalwane on Sunday uzosikhuthaza mhlambe khuthaza abantu abasha ukuthi okay siphila ubungcwele imizimba yethu ithempeli kaNkulunkulu. Then on Monday to Friday utshela ingane ukuthi they must condomize, basebenzisa ama-contraceptives. Omunye aza-distribute wona ama-condom, wa-distribute ama-condom, abantu they must condomize. Fundisa i-LO, fundisa yonke lento efundiswayo laphayana esikoleni. And then ufundisa about sex education ey'nganeni, ustimulate iy'nkanuko. But on Sunday uzotshela ingane ukuthi hhayi asiphile ubungcwele nakho konke. So-ke Monday to Friday usebenza imisebenzi yesitha yokuvukuza iy'nkanuko kubantu. Sunday usebenza umsebenzi wokuthi ashumayele noma akhuthaze abantu ngoJesu noma afakaze noma enze njani. So bazalwane akufanele kube kanjalo emsebenzini kaNkulunkulu as God's co-workers.
umsebenzi kaNkulunkulu as God is in business, we ought to be in business kanye naye. And lo msebenzi kumele siwenzile full time. So nginento nje ethi sizokhumbuzana bazalwane kule video nje, just to remind each other ukuthi thina we are co-workers with God, thina siyisebenzi kanye noNkulunkulu, sinomsebenzi siwunikeziwe. We have a mission ekumele senzile emhlabeni. That is why mawumntwana kaNkulunkulu, even kuthiwa kushoniwe umngcwabo, kuyangcwatshwa mhlambe emndenini, uNkulunkulu akuvumele, because kwesinye isikhathi lithi izwi kaNkulunkulu abafile abangcwele bafile babo. So kwesinye isikhathi nje khona imingcwabo engadingi uku-attend umzalwane, kodwa uma kwenza umoya kaNkulunkulu ekhola siyile siyohlanganyela emingcwabeni kushoniwe, lapho thina bazalwane asiyele nje ukuthi siyongcwaba nje isidumbu kuphela, but yonke into esiyenzayo it's about umsebenzi. That is why makuthiwa mhlawumbe uniyeza ukuthi phathi uhlele noma akhuluma emngcwabeni, akumele kube ukuthi nje umzalwane uxoxa iy'tori, hawu bakithi sahamba ngelanga sagibela ibhasi sahamba senza ukuthi kwakulesine. Asikhulumi sixoxe indaba ney'tori, but into esiyenzayo uma sisemingcwabeni sidlulisa indaba ezinhle ngoKristu, sidlulisa indaba ezinhle ngombuso kaNkulunkulu, because sithengisisa isikhathi. La bantu njengoba beyilana, they must know about God, ngoba kusasa omunye wabo uyalandela, omunye njengoba sihlangene, omunye wethu uzolandela. Njengoba sihlangane sithi sizongcwaba, omunye wethu ulaqinisa ukuthi uzolandela. So-ke abantu kumele bazi ngoKristu, kumele bazi ngoJesu, bangafi bayesihogweni ngoba uNkulunkulu ubuhlungu, abantu bayafa bahlukana naye baye esihogweni because abakholwa uJesu. So thina masisemsebenzini we ought to work umsebenzi kaNkulunkulu. Uthola umzalwane kuyangcwatshwa athi hayi uhambe kahle ntombazane, noma uhambe kahle mzalwane wethu. The question is ukhuluma nobani, because the time umphefumulo uphuma uqambe kuhamba ama-messages ukuthi usibani bani useshilo usehambile emhlabeni, vele umphefumulo wakho ula kade esebenzela khona already. Mase sithi uhambe kahle sikhuluma nobani? Sikhuluma nesidumbu ngoba sekuyinhlabathi lesele sekuyisidumbu nje. There is why inhlabathini, because akasezwa lutho. So-ke amanye ama-errors ama-mistakes esiwenzayo singabazalwane. Makushadwa kujatshulwe, thina kumele sisebenzise that opportunity ukudlulisa indaba zombuso kaNkulunkulu. Kungabe nje ukuthi kuphuzo drink kudliwa kamnandi, kuphuzo juice kudliwa kamnandi, but there is an opportunity ukuthi abantu bazi ngoNkulunkulu, bazi ngoJesu, bakhunjuzwe ukuthi uJesu uyabuya, bayihlambulule, because thina we are always sihlezi sisemsebenzini ngaso sonke isikhathi. Akukho ukuthi hayi i-half time siphumule noma kunjani, sisemsebenzini ngesikhathi sonke. Ayikho ingekho embusweni kaNkulunkulu ukuthi hayi uDisemba avala inkonzo, bayavala abafundisi. Ayikho bazalwane leyo nto leyo. Asibo thina bezwe. uNkulunkulu uJesu uthi simele ukusebenza umsebenzi walowo ngithumileyo. uJesu wayesebenza every day. Akukho ukuthi hayi usethatha leave ngoba amaholide uDisemba. Kathi kuyila impela abantu befa khona, bebhubha khona, bedakwa khona, ingozi kaSathane, ukhisimusi kaSathane, abantu be-destroyed. Bese laba bayisebenza kumele ngabe bayakhuleka impela, bazila ukudla, bashumeza abantu, bafakaza ngoJesu. Impela la khona kuthiwa baphumule nabo bayophuza odrinki abane-acid, abakudala nezifo ey'ningi nje kubantu, baphuza odrinki, badla amasaladi. Akumele kube kanjalo, but we ought to do umsebenzi kaNkulunkulu every day, every time. Even kuthiwa awushare umuntu ivangeli, but to praying for umphefumulo yabantu, we ought to do that every day. Simele ukwenza lokho nsuku zonke, because we are co-workers, siyisebenzi kanye noNkulunkulu. So into esenhlizweni yami bazalwane kule video esigcizelelayo ukuthi asihambe emhlabeni sizi-understand ukuthi siyisebenzi. That is why singeke sikuxubanise konke, ukusebenza imisebenzi yezwe nokusebenza umsebenzi kaNkulunkulu, because let's say umzalwane uyiphoyisa, Monday to Friday uphatha isibhamu, udubula abantu. uNkulunkulu uJesu kuba usemhlabeni ubengadubula abantu, uJesu bengasiphathi isibhamu, but uJesu ukube uJesu esemhlabeni wayengaphathi ibhamu, wayengaphathi inkemba, uJesu wayezoshumayela umbuso kaNkulunkulu. So-ke nathi siyisebenzise umbuso kaNkulunkulu, hayi ukuphatha ibhamu nani sithi we ought to work umsebenzi kaNkulunkulu, not imisebenzi yezwe yokugwaza abantu ngey'naliti sibafaka iy'dakamizwa sithi siyabajova. Not lot imisebenzi yezwe leyo, and ngalezo zinto uSathane is busy destroying impilo zabantu. He is busy destroying impilo zabantu. Ngapha uNkulunkulu he is busy saving impilo zabantu. uJesu he is in serious business of saving impilo zabantu, and he needs us, udinga thina ukuthi sisebenze kunye naye ukuthi senze lowo msebenzi. So-ke bazalwane, siyambonga uNkulunkulu egameni likaJesu sigcizelela nje leyo ndaba namhlanje ukuthi siyisebenzi kanye noKristu, siyisebenzi kanye noNkulunkulu. We are co-workers with Christ. So-ke asithi sisemhlabeni sithi senza noma yini esiyenzayo, but sibe sizi-understanda ukuthi singobani, siyisebenzi, senza umsebenzi kaNkulunkulu, senza umsebenzi walowo osithumileyo.
impilo zabantu isizakale, bakhululwe abantu esonweni, bakhululwe edakamizweni, bakhululwe ema-drugs, bakhululwe kwi-teenage pregnancy, bakhululwe ecansini ngaphandle komshado, abantu bakhululwe nje abantu esonweni, baphilela uNkulunkulu. So-ke nawo umsebenzi thina esimele ukwenza. Noma ngabe kuthiwa umuntu ushumayelile kwangasindiswa muntu, but iqiniso lithi iy'ndaba ezinhle uyihambisile, uwenzile umsebenzi wakhe. Ukuthi abasindiswanga ngalelo langa, kade ushumayela, kade uvangela, kade ukuthi abasindiswanga, that doesn't mean ukuthi awusebenzanga. Uthi uNkulunkulu uma ekhuluma noJeremiah, uthi uma ekhuluma noHezekaya, uthi khuluma bezwa noma bengezwa. Uthi bezwa noma bengezwa, uthi ngazi bantamo olukhuni, ngoba sometimes uNkulunkulu kuyenzeka kuthumele kubantu uthole ukuthi bantamo olukhuni. My question is, I will ask myself, uNkulunkulu, why send us to them if wazi ukuthi ngeke bezwe? But uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu womusa, uyazi ukuthi kumele bazizwe indaba ezinhle. Naku i-judgment umuntu angakhala ngokuthi angizwanga, but kube ukuthi umuntu uyazi ukuthi akaphendukanga but wezwa walizwa iqiniso. So-ke bazalwane, asihambeni. Let us keep doing God's work. Aswenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. We are co-workers with God. We are co-workers with Christ. Umuntu uqale kusetshenzwe yena impilo yakhe, abe umfundi kaJesu, afundiswe yena, asizakale nakhulu spiritually, then bese sebenza kanye noNkulunkulu, aqhubeke asebenze kanye noNkulunkulu ekutheni impilo zabanye abantu zisizakale. We are co-workers with God. We are Can you imagine? You are working with God himself. uNkulunkulu, umdali wezulu nomhlaba, umdala wakho wonke, odale konke. We are working with Christ, inkosi enkazimula, inkosi yaphakade, umdala wey'nsuku, owayekhona umhlaba ungakabikho, ulizwe uqobo lwakhe, idwala lensindiso yethu. We are working with him. How come ukuthi siyeke imisebenzi? Athi umuntu ngifuna umsebenzi, ufuna ukuyosebenza noSathane, ngoba everything yenzeka emhlabeni yenzeka ezweni. Yonke imisebenzi yakuleli lizwe, they are busy bakwi-preparation, baprepare umbulo kaMphiki Kristu. So-ke yonke imisebenzi, ayikho into ewumsebenzi nje innocent ukuthi nje hayi uma kungakhulunywa ngoJesu, kungakhulunywa ngobuso kaNkulunkulu, kungakhulunywa izwi likaNkulunkulu, leyo nto esetshenzwa lapho ayikho innocent. Let's say umzalwane usebenza ka-marketing, kwikhampani ethile usebenza ka-marketing, ukuthi kumele kumakethwe i-product ethile. Umsebenzi wakhe nje ukuthi a-create ama-ideas okuthi abantu sibahaha kanjani ukuthi bahale, bahlezi behala. Izolo sibadayisela ukuthi namhlanje sesiqhamuka nale product, sifuna uku-attract more people ukuthi beze bazothenga le product yethu. Umsebenzi wakhe nje to design lawo ma-strategies, ukudala abantu ukuthi bahahe, baba ney'nkanuko. The time umuntu kumabhodi la uthi uhambe edrobheni kumabhodi advertise i-product ethile, umuntu useyakhala ukukhanukela leya yinto leya, efonini yakhe ngena i-message ukhanukela leyo nto. Usebenza ka-insurance company, lokhu etshela abantu ukuthi ababe nomasingcwabisane, usebenza kuphi la sebenza khona ko-Old Mutual, kuphi utshela abantu ukuthi abaprepare ukuthi bazofa bangcwatshwe kahle. While thina bazalwane, we ought to prepare imiphefumulo yabantu ukuthi uma befa babonane noNkulunkulu, not uba-prepare ukuthi bangcwatshwe kahle enyameni. UJesu wayengena-insurance but uJesu wangcwatshwa, wayengakhavwe ndawo but uJesu wangcwatshwa. So-ke yonke imisebenzi yakuleli lizwe somewhere somehow iyi-trap and ingeyezwe, iyisystem yezwe. Lithi iBhayibheli umbuso walelizwe uyezwe, usho njalo uJesu, umbuso walelizwe. Yonke into yezwe ibuswa uSathane uqobo lwakhe. So-ke uma umuntu esebenza imisebenzi yalelizwe, somewhere somehow khona lapho akabhawe khona kuma-althari kaSathane. But masiphume entweni zezwe, siba full time embusweni kaNkulunkulu, siba yisebenzi kanye noNkulunkulu. So-ke asikwazi ukuthi uthi usebenza noNkulunkulu uphinde usebenze noSathane. Usebenza noNkulunkulu ngapho ushumayela uJesu osindisayo, ngapho ushumayela amakhondomu, ngapho ufundisa iy'ngane ama-contraceptives ukuthi iy'ngane kumele y'prevent-e, zijove, zenze konke. Usebenzela imibuso emibili wedwa, akumele kube kanjalo, because thina we are co-workers with Christ. Futhi uma sesiphumile kokwezwe, asiphumele kokwezwe ukuthi kube ukuthi nje siphumele kuphela, but siphumele ukuthi sibe ngabafundi bombuso kaNkulunkulu, sibe abafundi bakaJesu, and then bese siqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu, siqhubeke nomsebenzi waloyo osithumile. uNkulunkulu nibusise bazalwane. Thank you for watching. Please share the video, like the video ukuze mhlawumbe ifinyelele nakwabanye, and if ungakazi usubscribe kwi-channel, please subscribe to the channel. Please subscribe to the channel egameni likaJesu. We are co-workers with Christ. Ngokushare nje i-message indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, you can share the message with umzalwane, with abazalwane abathile, and who knows, mhlambe kwishareni kwakho khona yento ozoyibona, kube khona uNkulunkulu akakumbulayo kuye after watching the video. So-ke nangakho ukushare indaba ezinhle, abantu they share ama-jokes, umuntu asharele abanye ama-joke, asharele omunye imuvi, asharele omunye ihlaya, asharele omunye iy'ndaba ukuthi abantu banqunyiwe. Kufana nalokhu kusharelana ukuthi abantu banqunyiwe, abantu benzeni. Siyazwelana bazalwane nezinto ezibuhlungu ezenzeka kubantu bakaNkulunkulu, and we pray for them, but not ukuthi sibe abahambisi bey'ndaba ezimbi.
ukuthi kubunqunyiwe, kuntshotshiwe, kuyisigebengu, athina siba abahambisi bendaba ezimbi, singabahambisi bendaba ezinhle, the good news of the gospel. Thina okwethu ukuhambisa ukuthi uKristu, izinto ezenzakalayo emhlabeni sitsheliwe. 2 Timothy chapter 3, ensukwini zokugcina kuyoba ney'khathi enzima. Abantu abayithandayo, abathanda imali, abanesihluku, abangahloniphi abazali. Izinto ezenzeka namhlanje, it's fulfillment of prophecies. Njengoba benesihluku benqumana benza konke lento abayenzanayo nabebulalana, it's fulfillment, ukugcwaliseka kweprofethi. Thina okwethu is to pray for them bazalwane, okwethu ukuhambisa indaba ezinhle kubo, okwethu ukuhambisa induduzo kubo, ukuthi nangu uNkulunkulu na induduzo, sihambise ithemba indaba ezinhle, not ukuthi sibe abahambisi bendaba ezimbi nalezi zinto ey'jwayele ukutrenda ukuthi hhayi kuzoba ukuthi asibe abahambisi balezo ndaba, singabahambisi. Nazi izinto kumele siy'shere, kukhulunywa ngezwi kaNkulunkulu, ukuxwayisa ngoJesu. Please share the video egameni likaJesu. uNkulunkulu anibusise bazalwane, we love you ngothando lukaKristu Jesu. Let us not forget, you uma umntwana kaNkulunkulu uyisebenza kanye noKristu, uyisebenza kanye noNkulunkulu. Uma ungakamamukeli uJesu, please accept uKristu Jesu empilweni yakho. Sondelana nabantu abazokusiza ukuthi ukhule empilweni yakho yakomoya, and then be isebenza kanye noNkulunkulu. Can you imagine working with God? Working with God, usebenza kanye noNkulunkulu, being a co-worker. Usebenza kanye noNkulunkulu. uNkulunkulu hayi mina usebenzaphi? Ngisebenza emsweni kaNkulunkulu, ngisebenza noNkulunkulu, ngisebenza noJesu, ngisebenza ney'ngelosi. We are co-workers with God, we are co-workers with Christ. Ngokwesiphiwo umuntu anikezwe sona, nokuthi wonke umuntu uzoba umshumayeli noma uzovangela noma uzoyenzani, but omunye nje ukwazi ukukhuluma nomuntu eyedwa. Omunye isiphiwo sakhe ukunakekela iy'dingo zabanye, omunye is to serve, omunye is to prophesy, omunye ukukhulekela abagulayo baphile, omunye is to teach, omunye ukuba ne-word of wisdom, omunye ukuba ne-word of knowledge. Iy'phiwo zombuso kaNkulunkulu, ama-offices esisebenza kuwo mase sisembusweni kaNkulunkulu siphelisiwe. Siqhubeke bazalwane, we are co-workers with God, sisebenza kanye noNkulunkulu. uNkulunkulu aqhubeke asisize as we are working with him, ukusindisa. uNkulunkulu usebenza ukusindisa iy'mpilo zabantu, and thina kwethu is to work with him kulowo msebenzi, be in business noNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise. Let us continue praying bazalwane, siqhubeke sikhuleke, singayeki, siqhubeke sizazi ukuthi siyisebenzi embusweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu Kristu, inkosi yenkazimulo. Amen.